Duarbagori BJP Mandal Comettee tumpen jai Kathar Mephi Kekei po. Efficiency go back! Go back! Go back! Efficiency go back! Go back! Go back! Jai Kathar Mudabad! 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 Jai Kathar Mudabad! 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 Efficiency go back! Go back! Song si Duarbagori 26 constituency ke parlo jasamet Duarbagori Mandal Comettee President pen Japon si jai Kathar Mephi Kekei po. Jai Kathar komatlo laki epetel si Mephi iklo. Bangso Kachesong nang koke epetel si asong Mephi jai Kathar ke Japon chokchi lapen pradapan ke parang huasai lok si ke klem. Lasi Mephi si kay nang koklo kusi Duarbagori Mandal Comettee President Mephi pen lamthe jaipon. Tanggala bangso putha kacheng pen kejut arjupon senang. News Export or in net and phone to Swen New. Snong Duarbagori MSC constituency, Duarbagori BJP Mandal Committee ben pini earning ang samapor, jai Kathar Mephi kai nang kokalam thila penlo alang li inut, anti autonomous state, alang li inut, anti tribal, alang li inut, anti development abang pu, alang li kedam tanga por ben ona ports tame karbinglong ang kangpi, radapan ke thana chu bai ben chenglok kaprek alang li ke claim. Aking kam ka chejorbon ke chokche ke pachu bai pon pen non owe ki mia tumpan isi kaheno dak mate ke chokche nai atwar ke japon apon tum ningduk che paklang si pini earning sama por ni tum alang li Mephi kai pon lo Jai Kathar go back! Go back! Go back! Jai Kathar go back! Go back! Go back! Jai Kathar go back! Go back! Go back! Duarbagori BJP Mandal Committee ahin pen lasi ke bang gilang apor litum alang lipan Duarbagori puchat kalisi Karbianglong atok anok kadok avelong an same alang li jai Kathar sangho apanitum dim klong pek pedet nai kupi bola lipung te alang li inut anti autonomous state alang li inut anti tribal alang li inut anti development alang li ke claim pon abang pu mate la son si aning hang abang pu binak lasi alang li inut phan ke ilitum Karbianglong long no food no money no shelter in Karbianglong district alang li phanitum pini puchot kalisi kibang hilang apor an same alang li phanitum Labuson si Karbianglong atok anu long stammer itu malang lipan itu mau kimi itu mangbong paklang poni lasi itu dak Duarbagori BJP Mandal Committee pen pangceng pon polam kali Karbianglong atok anu long phebi long stammer alang liason anti alang li autonomous state ke claim abang pu anti alang li development ke claim abang pu anti tribal ke claim abang pu pon alang li pan itu dim klong pek tek tek pu paklang pon si pini aning ang sama pon itu dak Duarbagori BJP Mandal Committee ahin ben partir pon si alang li pan Mephi kai pon lo Jai Kathar go back! Go back! Go back! Jai Kathar go back! Go back! Go back! Jai Kathar go back! Go back! Go back! Jai Kathar Mudabad! 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 Jai Kathar Mudabad! 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 Efficiency go back! Go back! Go back! Efficiency go back! Go back! Go back! Efficiency go back! Go back! Go back! Lahelo lasi Duarbagori jat kali Jai Kathar sanghu phan ke Karbianglong atok anu long stame alang li inut ke chokche owe kimi phan ke japon abang phu pot se alang li phange no food no money no shelter in Karbianglong district lain lo